Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Papagayam, kumusta kayo amin nga sa nga pada? Pag-share di programa tayo, papagayam share. Kaya't padanan nyo papagayam, di pagkasalitaan, di pagayam tayo nga Shirley, nga napuuluan, asinno, ti baog. Padanan nyo papagayam. Sige, hindi nga rin rugyan papagayam. Tapno may rugi tayo, kahit balpaston, awantot problema tayo, ngam adunto pala trabaho tayo. Adot pala trabaho tayo kapsat, adot agor oray nga trabaho. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Shirley, ngayon tayo pinauluan iti asinno ti baog. Dear Manong Nemi, nagsaruno anatay Manong Nemi, dagiti naganak kaniyak, iti disgrasya, nagsakit, disgrasya pa iti papatay da Manong. Imbes ko mga sakit, tapno kuma ininot da, nga nagpakpakada, uno na ipapas ko kumamat pa ilaing met, iti inak panang arakop, ken panakisarita katakwada. Ngayon na disgrasya da Manong Nemi nga nagsaruno, da papaki ni mama, maglagi din taad na ni Lola. Ni Lola Nancy, Manong Nemi nga nakasaysayat kanya. Iso ang tinagbalin nga inak, iso pa yung tinagbalin nga papak, kaya iso itinagbalin nga lulak, Manong Nemi. Iso tanang paadal kanyak manipod elementary, high school, aging iti college. Ada pwesto na Manong Nemi, iti tiyandaan, ngaglako iti lupot. Di kita'y ready-made, o ano di kita'y tela, Manong Nemi. Nga basta remet isot pa papanak, tumultulong kinilula, nukasta nga bakasyon, mabani iti tiyandaan, nga aglako, aguray ka di kiti customer. Iti pa nagbasak iti college, iti pa nagbalasang ko, Manong Nemi, awan tiliway ni Lula, ana magbaga kanya. Nakunana, nga idyak pailaeng Manong Nemi, iti makinubyo. Tadat tiyempo, iti panakinubyo, adamat tiyempo, Manong Nemi, iti panagbasak.
So nga saan kung ngarod ngayong kaskaso manong nemi, dagiti ado nga gar-arim kanyak, tanapintasak manong. Aging nga nagturpusak, kanadaan na kundi trabaho. Kanibaga kinilola, ngay pasublat na nito sa bali, ti pwesto na dyan tandaan. Tagyanlatan dito'y balay, tapos kastakit, makina na. Ngam ko na naman. Ngadadda ka nung alis to panagbakit na, no isarding nan, ti panaglako na, wano i-close nan, wano ipasublat nan, iti sa bali, ti pwesto na, dito sa tandaan. Edaadan may isang atawen manon nemi nga pa nagtrabaho, dito nga nagsabat ti dalan mi kini Cesar. May isan ni Cesar kadagiti ado nga gar-arim kanyak manong. Ket gaputan ni Cesar iti na magpitik iti puso. Ken gaputan ni Cesar manon nemi ti talaga nga pakariknak iti ayat nga jakpay pulos na rikna iti sa bali. Inaklon ko ti panagayat na manon nemi kalbasan ti maka innem nga bulan apan nagarem na. Ni Cesar manon nemi patakmet nga trabaho. Huwain manong. Ulila isuna iti ama nga adda inana. Isuda nga gina manon nemi idagkap kabalay. Akas mat ti panagkap kabalay mi kinilula. Iriyam amunak kini mamang na manon nemi nakigtutak. Idi ta ipangato nga ipababanak agitaan ti inana. Diyak ni namnama manong nemi kastoy iti aramiden ni mama ni nana digna kanyak. Kat siyempre nagreklamo ka kadagos ka ni Cesar. Sweetheart, nasihat ni mama amom lakit nga salain ti kayat na. No chatcha. Kasano nung dyan ka mo nagtsatsa? Hawan ti pagdanagam. Gagangin lang dati ni mama, siyempre. Kakaiso na ak nga anak na. Kata, kilatisan na mat ano. Asin do, tagbalin nga manugang na, nagbalin nga asawa. Ore mat na sino, gagangin data, di ba? Ore si kakas pagarigan. Tamay sakan to nga ina. Kadada, anak mo ngayam, amuna ti ko boyfriend no girlfriend na. Dimto ka ta kilatisan, tagbalin nga manugang mo. Wala nga, saan ka nagreklamo siya? Oo, mati sa baling ag-asawa no saan nga si kakinsyak. Oo, mati sa baling agdan na no saan nga si kakinsyak, di ba? Ngayon na siya, kumamit lang, ano kayat na ni mamang mo? Kayat na ka ni mamang ko. Gagangin lang data. Interview na ka lang. In-interview na ka na, agpay sumanong name. Inibagang atipod no? Ano sa nasapak nga na ulila ademang kami bagtad na ni lolang ko nang pabasa kaniya. Kahit na sa wen, laki ni lolang mo tagkapkabalay. Wen na, kada kami mat kaniya sa sari tagkapkabalay. Kahit nungag-asawa kayo ton, mawalay mat kakabalay ti amin. Napindas ka di balay ni lolang mo. Gagangilaheng, nana, ito kas pagarigan tag-asawa kayo to. Alangan mo't nga ni Cesar, ti iyawid mo. Siyempre, sikat iyawid na. Kat talutan no kanto, nga gindeg. Ken, di kinagbaling nga apokok. Nga dahil taon ti kalkalikagong ko. Iso nga, dagdag-dagig ni Cesar nga gasawan. Na mailiw akong nga madan ti apoko. Hawang peti, naibaga na kanyak, may panggap ti panagkalay sa amin. Nana. Agad pagsalitaan yun dito. At ay bak ni Cesar. Cesar! Ma? Ito ay niyang amumatan ni Shirley kaniya. Plano nyo di ba nagkalay sa'yo? Kaya ito nga soon, ma? Nakapasa ka na kayo? Kitore ma'am sa ibagak nga saan? Ibagak kas pagaling ka nga saan ko kayat? Ang sungbat mo? Ore na saan nyo kayat, mama, siyak man ti mga yat. Oo, kasad no balat na mula, isungbat mo. Ngayon, kahit ko masawan kayat nyo kadimat lang isuna. Isungarad nga ko na, kayat kuman mo saan, no isut kayat mo, awan ti sa bali nga masurot, no saan nga sika. Ngayon, saan nga kasat ururay kang question, mama, ay sungbat, no kayat nyo isuna. Sakit na, masurot. Makapagsinurutan ka malagid di, abagin nga saan.
Nasing petakmat, nana. Sumati ba nakita ka? Mom, at nga may dikit ay imagbagad patakelo no tarakan ti bakat. Medyo dabasit kasla makaluma. Samat nga makaluma ni lolang ko. Taobing mat pa ni lolang ko. Kinapun no na kita ada pwesto na nga paglakon iti lupot iti tandaan nana. Kat siyempre no agarwat iso na akit napintas panagar-arwat na ta isong arod ti modelo nga makita kanig iti mapanaghatang iti lupot. Kasta. Nalalakat na set gardo kasta. Mawan ti makaluma nga natay pamati na nagitay superstitious belief kay bagbagada. Awamet nana. Naipas nga matin ni Lola di moderno ti kasasati biyag. Okay, say. Sige. Mamit ko ito matanan ni Lolang mo. Ngagbalin mat nga balayang ko. Alatulagan yung nga rin di kalay sa hirap na kasta ka tayo. Adan tumatan ay wanak nga po ko. Inya mamukmaten manunemi ni Cesar ni Lula kadawanan ti sa pulagpay iti panangawat man ti Lula ken kuana. Sana kas iti ina ni Cesar manunemi nga pangaton ak ni pababa. Em ni Lula lakaya ragragsak manunemi nga nang welcome ken ni Cesar. Ni Cesar agwapo manunemi. Naangay nga rod ti kalay sami, manunemi. Wine. Simple matlagid di akalay sang, nagkalay sa kam ti simbahan. Adama di kiti pa, nanganak ka na kami, manunemi, kada pindas mo, iti panakasayangkat, iti seremonya. Kasi siyempre, manunemi, talawa ko ni Lola. Lola, awan ti mabalinta ka po ta. Saan ba't nga mabaling nga ni Cesar, ti hawid ko dito balay. Gabota siyak, ti babae, kat siyak ti hawid na. Mawatak kapok, mawatak. Awang problema kanina ita. Gusto nga ako pagdanagom kanya. Yan tangay, nabigsak magmalang. Baka nagpigpigsak pa lang nga balayan nga makatugangam. Kung nga rod, Lola, salamat-madlaw ko. Napimpinas si pamagiyong ni mamadig na. So nga rod nga ako na, nga dinakpakadanagan. Kabay lagtag may maysa. Tilagit kidawag kang kanak. No, adat tiyempo, sumarongkar ka. At narigat nga siya ti sumarongkar. Madlaw ko nga saan ka magkasurutan kinidig na. Madit ugali na. Huwag nga rin mama. Ay Lola, kasabi ko man masurutam iso na. Makasinurutam. Tilang may balakad ko hapok. Awang kasmat lang tinaykamkamang. Tinaykamkamang kat pagbainan namin. Iso nga, oren no anya ti pagpakita na diya katugangam, saan nakalagid nga sulkan? Saan kalagid nga masaktan unay, tayo niya man ibagbagana. Babay amlata. Lola, dito may balakad ko. No, nagdaydayo mo man nga paspasagitan na kalabay amlata. Basta anong ti pagrebangam. Kas na ikamang ka na ko ada. Pagrebangam, akas asawa, pagrebangam to nga ina, ito na may sakan nga ina. Ate ko na akong nga saan nakalakid din nga sulkan. Baybayam lang. Tawad ka sa bali nga makabasol, no saan isu na. Mawatan kayo, Lola. Tamo, ti taong masursuro, mapaso na, nandikait ko sa wanan. Ti taong mapasaktan, kahit no ad-adda nga agriak, ad-adda nga masaktan, awan no ad-adda nga ramidan ti tao, nga mang pasakit kang kuana. Kasala natay tao nga sutsutilem, ngayon no dinakayat ti masutil, wano haang nga pasutil, halang nga ikaskaso dahita nga sutil, dahito mang sutsutil kang kuana, ti sumarden. Mawatan kay Lola. Iso nga wan, tantantanak ti bagbagayo, na barbaring no, agpaot iti panakisasamak iti katugangan.
Kat kasta nga rod tinapasamak manong nemi, ididamok nga rod itagyan, itisidong, ti asawak siyempre, kan ti katugangan. Kas may isa nga babae manong nemi, bumangon nga masapa, nga imbes nga ni mama digna iti mga ramid, siya kun ti mga ramid. Ti makadakas manong, nagbalimatan nga dunia, ti bakit? Kanuray manong nemi ni Cesar, makatulong kumamat. Ngem, dito ko nga napanagnagan manong. Nasudod ka yung tinagbaling asawa. Kasi tinaminsan manong nemi nga bakasyon, awan ti trabaho mi ngagpadpada. Kat ni, imbes ko mga tulungan na nga dalos, nga madada, nakatugaw, nakasikawil. Cellphone, tikit-kitaan na, tias-asikasuan na. Honey? Yes, honey. Sweetheart. Darling. Ano nga tano, tulungan na kami. Tulungan nga, ori na sikat mo pa nagdalos di, ruwa, nagkaykay. Exercise mo. Diyak bakit kita nag-exercise ka? Di ka ba nakita nga nag-jogging? Nabiyan lang nga, pagpalingatam. Amom ka di nga, glangat ka nakapibindas ka, mang tagiban ito sa lunat. Babaonan na ka di? Ha? Ibabaon na ka di? Hanggang ibabaon nga, inbagak lang, tumulong ka kumamit. Susapoy. Dinak pa babaonin ni mama, si Kantukid din. Yan nga yung problema yun, ha? Mama, nagpatulong ako kumalain kini Cesar nga agdalos. Kaya pa kami napagtulos sa anak ko, ha? Kaya saan mo na kamaylan nagdesardang munta siya ako tibang ituloy? Oy, dati anak ko nga bugbog tong, dinongdongok. Kaya tiyugasawan, mama. Awan pulos, amo na nga trabaho. Amo na nga trabaho na, nga maapi ko maisok trabaho, kadadakmat. Kaya awan sa bala nga, inumbra na idin, usa nga nagbasa, iso nga nagturpos, kada trabaho na mga opisina. Pagtrabaho dito yung balay, di mga opisina. Pinurot kanyak, mama. Kaya mga opisina ako. Ay, kano saan mo na kayo nagtrabaho? Di saan? Di siya ako nagtrabaho. Ay, hindi susabo. Kaya po ka dito sa kanti mga raramid, sipot dahil kamang kakara kami. Dito trumbay nga may, dito arabitan na ikamang. Na ikamang ka. Kaya babaat kinatawam. Sige tagdalo, sige agluto, sige aglaba. Sige tagasikaso dito balay. Isa ka mapan mong opisina, kaduawang ka, di sakti bakam mo. Unang umuubra ako amin, sakbay yung mapanak to opisina, mama. Abay, reklamo ka! Saan ka na makaanos dito, niya kahit miya, dito tagtalaw ka. Manong nemi, today tanging baga ni mama, digna, ngagtalaw ka kunana, ti amok akit agreact, ti asawa. Ano, awan magkaslawan, di mangmangin na. Cesar? Oo, abay. Pagtalawan na mamang mo. Takayat mo tagtalaw? Abay, pagtalawan na ka. Kung saan ka no makaanos? Abay, saan ka na makaanos? Kung saan ka na makaanos sa katao mga aramid? Nagsublag ang kinlulam. Si ka nga ron. Nagtalinatak ka ni mama. Kagasawa ta. Kagasawa ta. Katsak ti lalaki. Ruming nga da ka do'y balay mi. Ang nusan ka na makaanos, nagtalaw kan. Diyos ko, ya. Manong nemi kasbilin ni Lola nga noan niya ititukar agad isut ti kumpasak. Diyos ko. No may saan ko mamabalin. Ngabot talaga mat nga awan ti amo ni Cesar nga trabaho manong. Mayawat pa amin na kayat na. Amin na kasapulan na mapanagdigos. Iti panakaisagana ti arwatin na nga mapan mga opisina. Kat mga opisina kami mat nga duwa. Din to tani mamadig na manon nemi makita namat nga siguro nga marigata na kat tumulong mat basit. Ngayon nakadado nga sa una manong nemi tay dayaw mudom paspasagi.
Inan anusak manong kat no kasta nga tagundaway ko mapanak kini Lola. Lola, kumusta? Eh, kita gusto si Bibiya ko mga angas na akong problema. Kasi nga Abi medyo ang kurkuret-ret tabugin mo. Nagpro-problema ka? Wan Lola. Harig na siya kung ti akin trabaho, ti aming nga trabaho. Kasi nung tungarodan na oksikog ka. Baka numasikog ka, baka agaw-abir ka, wag daw dalagan ka, no asa-asikasun ti anak mo, kat sikanto ba ti mga obra. Di ada doon tirikat ko, Lola. Talaga, ato kakasta. Adala nga rodan, anak mo nga iwanam. Sikanto palat bukarenta. Agad na sayat ato dududwada lang, di kita serbiam. Nanuntakat no dakil nga pamilya. Ngayon sa nasangit to dyan anak mo. Ngayon bas ko mga talyawon da nga panaywan, pagsardangan, kabayatan nga trabaho ka, garusa. Diyak karot kayatin, takan anak, Lola. Anana? Baka no sang kontrol kabaylan, no ganaka. Kata barang pagnakmandal. Nga pambarada nga tumulong, nanarunod ti asawa, masadot ako nam. Tapa, hindi mo kahit aganak. Ama na Lola, agad matlagayam ka na naruna kanya, agad kahit ko ti maada na ti apo ko ti tuod. Inan anusak manong nemi ti asawa nga nasadot. Kasla senyorito manong. Iso na lang tasaan nga nasadot manong no mailiw kanya. Kaya madalamat madlo ko kayong kuhan manong. Dati-dati din iding amunat uminom. Dati-dati idin manong naming agsigsigarilyo. Nagwapo. Iso na lang nasadot. Ken bisyo na ti uminom. Numampayjak pa nakita mat kadya nga naplat iti bartek. Ken nagbalin pa yung nga chain smoker manong. Ngam na imyunak matkidin Taada di kundaway manong nemi nasampay kit agdigusin nga no mailiw kanyak kat ni. Agat arak, agat sigarilyo. Manong nemi no adda nga ta sa bali nga nakikumperarak. Agat talaga nga jak kumakabailan. Ti makidan naking kuana. Tanado ko maimununa nga nobyo nga kinainrakob ko kinabinbinisitok nga saan nga umininom iti arak kan saan nga sigarilyo. May diferensya kumaita ti asawak. Angim ka po iso na laing ba't iti nakaarakop ka nakaagik kanyak. Akit na nga ron, na-immune ako na, ti angot naman. Pinukit kita naglalalo kadigdigos na, kat nakasukat, nakakupwapo. Kaya kasta nga nakainumin sa susop lang susop, sindi lang sindi sigarilyo. Isla mapukawin, ti gwapo naman. May sa dua nga tawen nga sa anak madlangin nga ginaw. Ay, ya. Dito nga ti Serbina nga nag-asawa ka. Sige, Cesar. Ngim baog sama ti asawam. Hangat amat, mama. Ano nga saan nga ta? Apay nga nga saan ka pala ginaw? Uno, agkong kontrol ka? Di mo kahit tagana? Ha? Di mo kahit tagsikog? Tanong si kung kagadaganag ka, bagat ti pa nangipagarup mo, kat bukaran na kanto pa ilaeng, ti pa nangipagarup ko, mo kat marigatan ka, kasta? So nga, kung kontrol ka? Hana ka kung kontrol, mama. Habi nga nga ginggan na tagadigaman na ginawan. E natagor ti kapuno no api nga, dinagdag ko iti anak ko, nga gasawan, tap dumadarak ti apo ko, ni shipping, ni gusing, madlangin ti maitadyo nga apo ko. Habi nga sakti kasalita yun lang. Kaanak yun Amang ano sut baog. Ana! Ay! How antipulimi nga baog! Tapos na akong problema, mama. Agpa-check up kami agpadpada ti anak. Oro ba ko na, deta? Deta matisingasing ko kuma. So kasalita yun ni Cesar. Amo yung ganun, mama nga, ti kina-chain smoker na, kina uminom ti anak, kat posible nga, mangtid kang kuha na ti baka iso baog. Ay, saan nga baog ti anak ko? Api nga papilit mo.
Saan ko ipapilit? Baka ko na, nito pa nga sao. Mas nagpa-check up kayo kadwa. Ha? Kasarita, tiya, nalaing nga gayim ko doktor. Nagpa-check up ka mo rin ngagpatpada mo. Kat kalpasan, nalpas, ti resulta, manong name. Imo na kinasarita ni mama, ti doktor, sana kam kinasarita. Ngawang met, ti bako na papeles gated na, tadakanon kini mama. Doktor, sinot ada diferensya na kada kami. Siyakti mo na ka nagsaludsod. Sa dinutayan ti resulta na, doktor, ada kini mamangyo. Sot magigkim. At oray gaman na, gatadakmat nga magibaga. So nga kinasarita kayo. Awang ka dito diferensya mi. Gagangin lang dito nga, sampai siguro nga timteng, ti panawan, tapno madang kay ti anak. Kasi ka, Cesar, doktor, idyam di pa nagsigsigarilyo. Ano takal apekto na rin, Namo makit, adam at iti sperm cell nga saan nga nabiyag no kaskag kang agsiksigarilyo no adaan iti madi nga bisyo. Saan nga baog, doktor? Ay, saan ka nga baog? Tsaka iba kang saan ka nga baog? Ngayon dito ti may isang rason no narigat nga agbiyag ti sperm cell kung nakmat. Di ka check ti diferensya, doktor. Nga sikat ayan ti diferensya. Agbatbata kayo. Nga ada diferensya na. Doktor, hanggang mga madaan ti anak? Apay ibaga kadi kayo madaan ti anak? Aming kadi nga ada diferensya na kat saan nga madaan. Kahit nga sa unhan nga totally nga ada diferensya yo. Ngayon dito ti rason ka po no aping nga sangkay nga hanggang nga makaala. Ano na nga hang napinas ti panagsabat iti egg cell kini sperm cell. Dito ti examinasyon ko. Masalusod ko man. No ag-sex kayo, saan nga di nga gid-gidan? Pasari umuno na doktor, insungbat ko. Maud-odi ni Cesar, maminduak to pa yun, hanto penalpas. Nga pilpilitam to Cesar. Amam dati sigarilyo maka-input. Doktor, no input tayo na kuman, hang kuman nga tumakder, no saan kuman nga tumangkin. Saan lang nga dito kina-impotent ka, saan lang panagtakder, wano panaglupoy na. At dapat ka na dyan, sperm cell nga rumat. Basta tungbalan nyo tiki balakad ko. Cesar, masapol nga idyan ba si sigarilyo ka na kinom, kan mang panunot ka kadagiti pamuspusan tapno alisto kang maaros, si kamat Shirley, saan kang gumangganat, urayam ti asawam, tapos nga sa kadagsabat tirik na yo. Amok ang mawatan da. Kasano nga doktor, kada kabaybayag met. Ikit urayam, ikit mo saan kong nga mauray. Imagine doktor, mamindua ako ng penalpas kong kuha na. Kakat katawa ng peso. Abay met kami Cesar. Doktor, awan diferensya. Buwan awan diferensya. Awag padpada nga awan diferensya yo. Lagim tong palay nyo ito kunak. Barbareng no, matungpal yo, kahit makaala kay tumatlan. Adan tumatlangan, anak yo. Sige, doktor. Nimkaskas di nga di naman isardeng manong namidag sigarilyo. Sa awan nagsarsas di bagi na manong. Diyak pa'y napuot nga naglangat ti asawa. Sa kaskas di manong nami. Nga dapat nagidugundaway nga. Ore kapirtil ko kuma manong nami. Imbes ko mga iliwan na, imbes ko mga arakupan na. Nang saan? Nang sobranan to tuminom, nakaturo ko yun. May sapay nga tawan, tidimteng. Sabali pa nga tawan. At dangag muryot manong nami ti katuganga ka babae. Buisit! Mama,
Di madlaman na yun ti bilang ti membro na ito nga pamilya. Iliwag la oras nga adda ko manatay ya agib-ibit nga ubing nga nagka-asikasuin nga ay-ayuin nga isala nga ubaan. Sa po kakaasik lang nga mapanagpapaos nga mapanang mga ubang ka nagiti apo ko nagiti karoba. Kan-kansyawan nagdagiti patak nga babakababakat nga jakbala ka nung nagbaling nga lula. Dagiti kasadar ko at orelasyaman ti apo ko na. Nga takay ngay. Ay po aya. Takasano kat nakamanog nga tumat ngamin ti baog wano inutil. Mama, sa anak nga inutil. Kato saan ka inutil? Hapay kaging ka na tagat saan ka Mexico, galaman? Saan nga siya tayo ng diferensya? Sino nga ron? Ti anak ko? Hoy! Awan ti puli mga baog! Tap ni baga keng ka! Napanagnagan nyo ka din nakaputot ti anak yo? Kaapanak. Haan kaya kaapanana, ikalkalin dagak lang tibiyag ko. Basta inutil ka. Nuapik nga sikat kinayat, ti asawam ko na kuma, ti anak ko. Among ka di nga di pa ilangkit, saan ka kumakayat? Ngam na ko na kanuri, saan ka kayat nun ni Cesar, ti mangayat keng ka. Ngam tila babawig, nuapik nga manugot, ang kaputa, inutil ka mat nga katog manugang ko. Manong naimi makiapa ako mga malagip ko tibilin ni mama. Ani mama, ni lola ko nakuma. Anong naimi? Ngayon talaga nga kaslasaan ako nga makaanos. Di pagpindasan naman ka di manong naimi kat dakdakam lang iti makangkangag iting kam panagsinsinong bat. Na medyo pangadaywan manong naimi ti ayan ti karubang. Ngam nakasta ngagsinsinong bat kami kini mama, manong naimi, di malapulos makibiyang. Sa malapulos makibiyang ni Cesar. Ngam na makibiyang, sigurado nga saan nga siyak ti kanunungan na. Mamas buiso na manong naimi. Inispoiled ti inana. Taagasim, di na pulos pinagtrabaho. Inimang punas kuma, ti sapatos na kat di na pa'y maaramin. No labsak tag sa umanong. No kuma, mabaling kat ayaban na pa iti ina ng mangdigos kang kuwana. Manong name. Nagbababawi ako nuapin nga ni Cesar. Nuapin nga iso tinagbalin nga asawa. Nakadado hindi manong name na kita agar-aram kanyak. Nuapin nga ni Cesar. Kapot ay sungamin manong name. Iti nakarik na kiti ayat. Api nga minjak pinadas ngayon bawing iti sabahal iti pusok, iti adapay lang agar-arim kanyak sakbay nga naklon ko ni Cesar. Anamat rin, api nga tati kaado di kiti agbidot nga agpili ti kataktak ko na inay na api nga may sakpay kadakwada. Kakaiso na nga dito tinted ni Apo Diyos nga gundaway, ti agpili ti asawa. Ta saan ko nga napili no kaanuak nga nayanak, saan ko nga napili no anyat nagang ko, saan ko napili no ko ngem dito laing tinted na po Diyos nga gundahoy tayo nga agpili tagbaling nga asawa tayo apay nagbiduta apay nga ta manong nemi nanayunan pa'y titawen adimteng naging kamanong nagpadpada kami nga 30 years old manong nemi kaniya Cesar. Kas di manong nemi nga umot pa iti agbati o nagbukil. No apil mo't gamin manong. Hambi pa kami napadasan tinagsabat manong. Ore no uray ko pulos. Madi. No kasta nga mapangko sa rungkaran ni Lola manong nemi mas asyan kanya. Alagit, adan tumat lang anak, adan tumat lang, tutur ka. Adapay na kita agasawa nga sa adalang madandanak no sangapulon nga taon nga dandan na, adapay 15. Umot pa sangapulon nga taon nyo. Yung narigat sa Lola. Pagkunam nga narigat. Nga po segundi ko na ti doktor. No, ituloy ni Cesar ni kina-chain smoker na.
ken alcoholic ka na. Kat narigat Napi ko mamat no sabat tirik nami. Im sampay nga di kampay pulos nagsabat. Kaya po kaya. Mula ko mga rod akasta klase tinasawa magad di mo kumadi kay kumanagas asawa. Sakit kasi sakti pa pabasulan di katugang lola. Awan pulos ti pamabasol na ti asa ti anak na. Tanoy bagak nga ni Cesar ti baog kit kasta unay riri na. Tawang kano ti baog kadakwada. Nangaro na pa kanya, lola saan ka di? Nakasalsalon atak. Alawan, kita na mo samlatan Taan niya nga ron. So, iti nakiasawaam. Anong samlatan? Iminton ka ron patingat panagananos ko, lola. Akin no saan kan nga makaanos akit mabalin yung mateksina. Adamat makungko na nga legal separation. Adamat annulment. Apay nga ta, kasto nagbari nga gasat ko tibiyag kinayat, lola. Apay nga ta. Aging ka manunemi nga napunuan akon. Nagsipod ta sa alangin nga takda kami manunemi iti makangkangeg no kasta nga pagsawsaw anak ti katugang kada kita kakasakit nga balikas. Inwarwaras na pa yan manunemi siyempre kada kita karuba kada kita kakabagyanda nga siya kanot adada pa rin siya na. Kasta no, at tapasken dito balay manong nemi no agberde isuna. Eta. No agberde isuna kat ato dagiti umatendar iti dayta nga birthday party kat no pagsasalitaan danto ti may panggap ti anak, pagsasalitaan danto ti apo ko. Oh! Humadredig na. Kaanon to ti panagapo ko maya? Bumakit kan. Ore kasunod ayat ko, kakadwa, kakabsat, kakabagyan, gagayim nga madaan ti apo ko, no nadaanak man iti manugang nga baog, inutil. Siyempre manong nemi, ore nakadadayo kumatayan mo, mangyag mo, iti kasta nga kinapigsa, nga ipukaw, ti katugangak manong, nga siya kanong nga manugang nakit inutil. Nakadadun tumaten nga haka-haka. Ako na danto, amakan ba't no, akong kontrol data, manugang mo ta, dinakayat ti agbakit, kat de, nakalaplapsat na tama, ito rin no, manutawanan kat kaslama, pa'y 30, 32 na. Baka mat no, dinakayat ti madaan iti anak, nga agbaling nga apo ko, kumadre, digna. Nag-aapay ko halaman. Iti ko na yung di ka talaga nga baog. Namabalin lang ko, talaga nga ibabawig ti panagbalin nga manugang ko isuna. Hey, dapat lang ko maggundaw, talagang kakayat ko pa kaya nga agsina da. Kang kanahin na kastiman, aking ganap nuan ako. Birthday ko idi manong. At dapat mismo ni Lula ngay matenda. Idi mo nagnagmanin manong name iti katuga nga agsina kailang aminay. Mama, birthday ko pa Ore ka dati ko mala birthday ko ang saan yung ibang banto ti bagbagayo nga may sak ng inotil. Talaga amin ng inotil ka, baog ka. Ore dagdagan ni Lola nga balayan. Abalayan, that's po nyo siguro nga inotil. Amo mabalayan, no kumalata mabalin kat talagang nga may babawi ti panagbaling nga manugang ko ti apukom. Paunay matan, ti kinalabas yun. Di ka bilang agsina ngamin. Hay, Cesar, umakat duman. Magamon nga agsina kayo ni ti asawam, daw mo Cesar Bina. Malam na yung nagsangsangit at anapan ti kwarto. Kadimbas ko mga sumungbat ni Cesar nga isakit na kuma nga anawain na kumati ina na manong naming am saan lat taawang puros reaksyon na. Manong name today di nga birthday ko. Inimpakik di kita rawatik. Tama na, sobra na. Kinon ko nak manong.
Kada di may pake krimuarak manong nemi. Iti silad. Kinunak kini Lola. Lula. Naklay sa gana di kotsek. Kada giti inyong pakik nga ruwatek. Timbes nga itulod ka sa di balayo. Iti balay ta. Agkuyog tan nga gawid. Pumanawa kong dito Lula. Yan tangi iso damatlag ko nang agsina kami. No sina di sina. Hanggo pa ganano ti asawak. Nga sadot. Nga on dinakpulos iamo nga ilaban ti kalintigan na. Dinakpulos isakit. Adadang kang kanunungan na tinan. Alakit no datat kung desisyon mo anak ko ganaw marami. Sa pakit ko maati. Mangibaga nga agtalaw kan dito eh. Nga buta sobra nga talaga ti katugangam. Sobra. Nakasubsubra. Manong nemi na iniinot nga nagtalaw digiti sa nga ili. Kabot na madlaw da nga dagulungan mapaspasama. Pero lang arudan di makita da manong nemi nakitiga na impake nga ruwate keng karga kiti kotse. Kaslaon na nyaman na tamat ka ni Cesar imbes ko man na makita igawid na kung salutsudan ako man no apay. Hindi awanan ni kinipisita manong nemi kat nakasagana kami nga aglula nga pumanaw. Kamin. Papanan nyo? Mani po dita, saan kan nga awagan di mama? Na talaga kakit mo ti makipagsina iti asawak? Da kayo tinang ibagay iti na agsina kami. Nalabasan taramitin nyo. Nanadig na. Sana kung makanos. Adun nga tawan nga nagananos ha. Adun nga tawan nga sinaksakayan kayo, sinalsalaan kayo. Ngayon nakaro kayo matin. Sa kabadlat lang di papabasulin nyo, ti saan nga para kaadaw, iti apo ko yo. No kasanod gagaryo nga madaan, ti apo ko, mas pay kanyak, nga kayat ko tagbalin nga ina. Ngayon gabuti kas tinong mas masamang. Kukwayo lang tanak yo. Saan ko nga pagan ano tanak yo? Manong nemi jak pulos ng ti sao ni Cesar. Wan, imbes ko nga kunana nga hanggang ako pumanaw, hantang agsina. Awang pulos na ng kumanong. Siguro ka talaga nagtulagan da nga gina. Tinakasaksakit indranada iti kasangay ko manong nemi. Da ito iti regalo da kanya. Sige ko na. No, sina. Awa na sakit na bakarag ko. Temten kang maroden dito balay, manong nemi balay, nga di makalak, di balay nga pinanawak, ita balay matlaing nga sinublianan. Welcome back, karito yung balay, nga pinanawa mi di apok, nga di makilam. Napanggala nagbanyaga, napanggala nag-travel, napanggala nag-adventure. Kasla ka lang nag-abroad, nga napain nga nag-abroad. Mga Lola, alam ko ito ti plano. Isudat ng iba katisina. Kaya nung as pagkarigan tasad lang nga, tignay, nga umasalik ti abogado. Siya amis mo ti umasalik ti abogado, Lola. Tapno legal iti panagsinami. Ngimiso damis mo manong name iti nangaramid ta tinawagan dak iti may kaduwang aldaw. Hi, Shirley. Pinanadig na. Umaigat kas tingo oras iti yan ni abogado. Tapno kasango na kayo. Nga agasawa para iti legal separation. Sige. Kinabot no na. No saan ko mauro iti ayab yung at kayo iti makamot iti abogado.
Sa kumati mangawis ka na kayo. Adan manunemi ni Cesar iti opisina ti abogado iti mapanag. Kaduak tinola siyempre. Pasabol nga the witness. Nga kaduamet ni Cesar ti inana. Manunemi. Idagtugawag ta sinig ni Cesar. Duwalaal daw manunemi nga sa anak na nakaangot iti agat sigarilyo. Kaslakla na ikawa. O reklag dulo. Una kaming gawgawin ko. Duwa nga aldaw manong ni minsan kung nakaidda kan nakaabay ni Cesar ngagat sigarilyo. Itakita, maasid ka manang kat malangab ko ti. Nakabaybayag gaya man manong. Manong nga yung mga tawan nga nakadandanak di. Agat rong-rong. At lang makibimbinis ito at iti astray. Netat kayarigan naman. Adanin ngawat na kanyak manong naming kasuratan kat binasa. Kalbasa nga nabasak. Arat comment mo, Mrs. Okay, attorney. Kumanuno ang amin. Kaya nga daw ba't makuna nga conjugal property, oh? Segund ka ni Cesar, kat jasweldo na, kat isulat mangigigam. Kat jasweldo mat lata. Uwan, attorney. Narumbay ko mga syakti mangigigam. Tsaka mo, no, ni mamangnot ni pangigigaman ni sweldo na. Nga nawa, sabagay, doon ako man anak mi, siyempre, umaduti, budget, may budget. Obligado ako mga dawat kang kuhan at sweldo na. Yung kapot sweldo na, trabaho na, so asya. So nga, saan nga narigat ng pagsasaritaan ti legal separation nyo. At nabasa yun, na pasit na nga, saan kayo nga mabalin nga makiasawa. Kapot legal separation, tinakahit asawan, nga mapukaw iti bisa di kasaryo. Malaksid, no, annulment. Ngayon ka po talaga separation, saan yung mabalin na mag-asawa? Angem, mabalin nyo ti makilibin. No, kas pagarigan ta, adalibin ti may sakit, awan ti may sakit, agreklamo di may sa, akit, sa bali nga, saritaan na ita. Nakas pagarigan ta sang kagreklamo, surely no, adda isang pat nga sa bali nga babae, ni Cesar, awan di kaso. Oremat kan ka, nakas pagarigan ta, makirelasyon ka sa bali nga lalaki, kahit agdan na kayo, no awan ti reklamo ni Cesar, awan di kaso. Awan ti pagdanagan nyo, attorney. Taorin mo, danto ka dandan na nga lalaki, saan nagtuwag reklamo. Very good. Sige. Saan nga narigat kapag sasalita ti amin? Pirmaan yon at malpaston ti amin. Manong naimi hamok lakuma. Dito ngamin ti kanas na manong tasante ngamin ngamo. Doon niya't mapasamat. Kada kito sumarsar nung aldaw. Dito amo no anyat gasat tayo. No amok lang kumakasati gasat ko na kaya asawa anang ipatag ka ni Cesar. Diyak kumapulos na kaya asawa ka nang ipatag kang kuwan. Back to normal manong nemi. Back to zero. No kasta tararagi ararig na kasta. Kaslakaw lo karadreduar manong nemi ti college. Kaslag dadamo ak nagtrabaho. Sobre ang tubisina, trabaho, agawin dito'y balay, nga din na, ni Lula, no bakasyon, mapangkutultulungan ni Suna. Awan ti bibiyang ko, kini Cesar, awan mati bibiyang na kanyak, damat jak tawagan, jak dinakmat tawagan. Naging gaman ng name nga napalabas, ti may sangatawin. Idita, balbaliw, nga nagpitik ti pusok. Balbaliw nga gayatan.
Lola. Ada karba na kabalbali yung agayat sang gadi. Ada karba nga ma. Kumusta dia ex mo? Awan ti amok kandamag ko keng kuana. Lola. Ayam na awan damag mo keng kuana. Siyak ti baka damdamag. Idandanon da kanya. Orila may kaduan sa na dyan nga yung kabalay na. May kadua? Ti onos ti makatawan. Siguro kita pagpasamag kanya kakit ko Di da masurutan da jay ina ni Cesar. Uri na ako matagsikog ka na kwa na. Ika mo. Takasanong kayat da kumatagsikog kat ni. Han, agbalin nga illegitimate da jay anak. At saan damat na makamagkasal ka ni Cesar. Kat sika. Ada ka di maten na karik na sa bali. Dan Lola. Iso yung kumadla ka na kayo Iso po. Iso na lang tada panagamak ko. Taapay. Makagkamaliak manin. Anis to lang kastem. No asin no ti kasupadi ni Cesar. Iso ti rumbay nga yatem. Kasupadi na. Sasyon ni Cesar. Nga ore ka lagdulon, umaangot mo iso na. Hanggang ore ka digdigos na, katutup bras na. Wangarod. Ni Robert, Lola, nabanglo. Abay ni Cesar, nabanglo mat idi Tsak manam mo. Nabanglo mat ka talaga idi. Ininot na panagbalin na nga change mo kire. Idagdandan na kami. Idagdan sa duwang tawanin. Kut makagastan tumat ni Robert. Barabaring Lola. Tanodyak mat aramiden ti makigasang gasat. Maka saan ka nga madaan ti apo ko ditoon? Naka-open ti librok iti matang ni Robert manong nemi. Amo na ti amin. Gabot agam amo da kin Cesar. Hoy manong. Kan gabot na talagang ipatpateg ko ni Robert kan mamati at manong tuwan nga tawen sipod nagsina kami kin Cesar. Inaklon ko ti panagayat na. Hoy manong nemi inaklon ko ti panagayat na. Kat saan kon nga nagawidan tiriknak. Idi ta nag-date kami. Idi ta adan innem nga bulan ti relasyon mi. Iminom kam idi iti ara. Pinagustuwa. Tsak man ta napakadkad manong nemi. Idi i-check-in na. Manong nemi. Kasla itapay lang ang damok. Ti makaraman ko nak tinakim ko. Sabali nga amin nga talagan sano. Agka sex team kayo ako nada. Manong nemi. Imun unaak. Ngayon ti may kaduang gundaway nga panakaitayok ko simabat ni Suna. Nagsinabat kami. Kasla itapay lang nga nakarikna ak manong iti na isang sangayan nga panakaitayok. Sa baligay manong nemi ti imnas ken ragsak ken ganas na nagsinabat jerik nayo. Saan nga siksikalaing tumuno na kasla kurang. Awan timang tulong ken ka nga mangnanam. Awan timang mangitag-ay ken ka nga ngumato. Kasta iti mapaspasamak kada kami manong nemi ken ni Cesar. Kasla bukbukudak laeng iti tumayok. Nga bukbukudan ng tumayok intun tumayok ken. Ngamda kami manong nemi ken ni Robert. Iti may kadua nga panakaitayok ko isunan. Iti mangitag-ay kan ni haktap no adada nga mariknak tiragsak. Nagsabat mo't nga dangos manong nemi tirik na. Imagine. Once a month, manong nemi talo nga bulan nga once a month. Iti sanak matan nga matatngan. Iti mapanak nga pa-check up manong nemi positive. Congratulations, Mrs. Nakaala ka nga dagosaya. Ito ko na mga talo nga bulan nita nga damapaspasamak yo.
Di ida pa ilada mo kadadaan. Agaw anak doktor. Agaw anak kinapa Diyos. Kamu dyanan na. Andan tumitlangin baby. Saan nga siyak ti baog. At kastawan iti nagsak manong name ni Lola iti mamuan. Nangarodan ti planom. Imbaga akong kini Robert, Lola. Kat kaputasan kamat nga mabaling agkalaysa. Imbes nga yawid nakjabalay da, ni Robert tumay dito Tapos saan nga mapasamak nga, mapanhawan kay manen. Gaman naglukas na anak. Naglulag ito, boses. Ako mapkapsot ako. So, daksa di tiyandaan ka, nakatugahawak lata. Sa alin na kasi hindi nga tumakderak, nga sumabat ka na kiti customer. Nagito, kakadwa ko, ti sumabat. Siyak lang no kati pagsaludsudan na, no, itad ko di tawar di customer. Di kahit na sa Lola. Nakapsot kayon. Gagangay de tata, siyempre, manay na yun nga man. O, itatawan ko. Ang jak ipalubos. Kayat ko pala nga, maayayam nga siya ti mga iwan, tagbaling nga pukok titood. Nagdanakam nga rod ka ni Robert Manong. Kanaday din, upat nga bulan ti sikug ko, edita, awan ni Robert, awan ni Lula, tada di tiyandaan, kanagmay may sakto di balay. Nagunit ti baser manong nemi. Timanda ka kiti tawa, tapno amuik na sinut Ni Cesar? Kaduha na ti inana? Ni, nakalagip man di kita gina. Manong nemi rimwarak kat tirurong ko ti gate. Siyempre, saan ko abastet in lokat. Tinamag ko anat kasapulan da. Cesar, nandadig na? Oh, nakapasyal kayo man. Ay, dinakam ka di pastreken. Shirley, anak. Nana, ano amin ti bagayo? Kahit mo lang ang panagnagan no pudno. Kahit pudno. Ha nga bayong data niya, sikog. Aha, wala na, sikog, masikugak. Adanton anak ko, nga apo ko tituod di lulang ko. Shirley, Cesar, mabaling ka din nga. Pastrikan na kami. Kas may sanga-sanga ili. Mabidla nga rin tilukat ko di Kate. Dumanong kayo. Pinadanon ko ida dito'y balay manong name pinagtugaw ko ida. Pasensya ka yan. Madamak pa lang ang taldulos Awan ni Robert, tada importante nga napanan na. Ni Lola, siyempre, ada tiyandaan, pwesto na. Mawid lang tamang isaganak, ti mabalin nyo pagpalamis. Ay, oray sa alin. Saan ka ba oray baybayag? Kahit may lang salud-sud din kang kano, ni ka di Cesar, ti ama, ti sikog mo. Ni nana, dignamot. Kasano ko mga iso? Nakapapautan ti kaawan ko iti denayo. Naku mata nabiitak pa nga pimanaw akit sa nagsiko ka akit mabalin yung ibaga nga posible nga apo ko yun, sikog ko. Yan almost 2 years. Amoy ka ti bagbagayo na nandignawan no agpapaos kayo. Saan nga si mong batmanong? Malagip ko di istorya ni Cesar. Elementary graduate lagayam ni mother na. Kasla, tsaka mo, ladawan. Bimag ng dalaeng manong nemi dita, at dadaga nga tawid di ama ni Cesar, nga nagnaan na dalapos iti nagbaling nga kalsada ti gobyerno kat kinatang da. Nadatamaten ti nakaaddan da ti balay. Iti dito yung syudad kan na nakaiput-apan ti negosyo da. Ngayon man manage ti kabagyan na.
Aging ka nagtimek ni Cesar manong naimikit ko na. Shirley, nakasagana kag balbaliw. Anak, ikatakti ano, manding ambisyo. Agsublihan kalaing kanyak. Amo mga di pagbagam, Cesar. Agpadpada kayo nga akina. Nga di mo ti bagbagayo. Siyak ta mo ibagbaga. Gabutay ha. Uray man pa yada legal separation ta. Nga mag-asawa ta. Agsawa ta. Saan ganito nga mabaling agkasar ka ni Robert? Diyan sa anak mabaling nga may kasar sa bali. Mabalinta ka din na sublihan ti amin. Baliwan ta. Tagtan na. Kaya balinak to nga siya. Kanori ni mama. Di kami ni mama. Kituwa na ta. At damot ta na pukok. Nga sa turulaik saan yung apuko na ito nana. Ken saan to nga mapasamak ka magkisinubyanak ken kasasar. Agbagtitak ton no mapasamak na ita. Napanawak lang ako rin timpyerno, agsubliak pala timpyerno. Ano ako? Kaga? Mabalyon ti pumanaw. Kapatawan tinasken nga kadayot to'y. Mabalin yun ti pumanaw. Kaputa makadisturbo kayo laeng. Manong nemi insusurot ko ti papanaw dagiti agina. Piman dagiti agina. Siguro ka talaga nga baog ni Cesar. Tano saan ko mga baog? At ako man na sikugan na karigiti babae ng isang sangpid na iti balayda. Aging gama nung nemi ngimpas nga ikon ti anak mi kini Robert. Nakaragragsak kami kapag may isang lalaki. Nemi kinunakanyak ni Robert. Ano nga tano alukuyam di asawam ta mapaanal ti kalay sayo. Tapos ti kastakit ta maasawa ka. At naawanan ti problema, honey. No manugot anang arti mapasamak. Katapitas unay. Ikasanon ako na nga datatag kastos. Okay. Ang problema. Hanapintas mo ti negosyo. No manugot di Cesar nga maanal ti kalay sayo. Karibaga nga datatag gastos. Ang problema. Robert, kahit ko nga mawayawayan ka. Kandap noon, kahit ko matagbaling na sigurado. Kahit ko magbaling nga legal nga asawa ka. Tapos ka sa takit, nawanan tagbaling ang problema. Sige, kasaritak to ni Cesar. Kano manugot, makabalinan nga, paanal to ti kalay sami, kat kasaritak to pwede kiti abogado, tapno mayals to, tapno nila sa takit makabagkalay sa atan to Robert. Manugot ni Cesar marong nemi sunulaing ta talagang kaya nat mangwarta. Malagsit nga dakam lang arudan taggastos dumawat pay. Timako na kano nga danyos. Wan ko nasigod marong nemi ni Robert. Nadan kami ni tidua nga anak ni Jennifer nga naudi idinan anayan manong na maanal ti kalay sa amin. Si Bibiyag pa lang ni Lola manong nemi kat na'y matangan na. Iti pa nagkalay sa amin kini Robert. Agas ti pa nakaimatang na, iti ta nagkalasakam kini Cesar. Na ito yung tipudpud nung kasar. At na pa yung duwang anak yo. Robert, Shirley, Apok. Kakabalawan kayo. Na nagsakaklaw na yun, ngagpakadaman tin, iti na ito nga lubong. Ta nakita kaya iwanak na iti nagbalin nga apo ko iti tuon. Kaya matangag iti perfecto nga panakikasaran na iti apo ko. Nga saan nga agbababawi. Lola, napaot pa ti biyagyo.
So nga ang pagnanagan nyo, agdadan natin agraragsa. Ngem, edi kapig sa ti COVID manong nemi. May sa dedilula nga na COVID, nag-positive. Nagapu ka na iti sakit na, iti kinabakit na manong nemi, isumatan mo kayan, resistansya na. Ti pagpagasan na manong nemi. Takamat lang manong nemi, tinag nga, ning pakakremate, kat indulin mi. Data, nga panakikremate na. Sa edi, tanawayan manong nemi, iti hawanan di kiti lockdown, intabo mi matlayang manong. Ang aramin madlayang gusto nga seremonya, ti pa nakaidulin ti bangkay ni Lola. Ni Lola, nga nang taraken, nga nang padakkel, nga nang pabasa kanyak, nga nang tid kanyak, tinaranyak ang masakbayan. Ni Lola, anang katkadwa kanyak, kadigidi pa nagsagabak. Ni Lola nga nakaimatang, itinaragsak itan nga pamilya. Iso nga naragsak ni Lola, nga nagpakada, nga agin ina na. Manong nemi iti agdama, handa pa lang iti elementarya, dagiti duwang anak mi da June, kani Jennifer. Awanin ti damag ko, iti ex na asawak manong. Tsaka mo, handa pala si Bibia. Kanawanin ti sa puling mapay, relasyon mi, ti asawak manong. Kada pa ipanggap na ngamang nayon ti anak mi, tas anak pa nga nagpalaykay. Kaya nagtultuloy manong nemi, iti pintas, iti sex team mi. Kaya man naglaunay manong nemi ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kanaginipadak nga dimngeg, kaya nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Shirley. Shirley, thank you kang kating ka panangiburi ti pagkasalita. Thank you mat kalagi na nagbuya.